Ja sam. Znaš ljudi, ovdje je s nama danas Igor Čmar. Da, Igore, kako ste vi? Dobar dan, dobrodošli cijela Bosna i Hercegovina. Ja sam inače, kao što vidite, obukao se tako fino, ja sam bosanski ninja. Što vi radite u slobodno vrijeme kao ninja? Ninjari. Dobro, gospodine. Hoćemo li krenuti? Ne znam, to vi meni recite. Dobro, kreće. Hajde, može. Pitanje za 100 kuna. Da bi smo počistili mrvice i nečistoću spoda, upotrijebit ćemo što? A. Mikser. C. Dizalicu. D. Usisavač. Ko vas zove? Baka me zove. Ajde dalje. Ili romobil. Mogu se onda da odgovori na poruku? Una mi umire. Može. Hvala. Jako ste pristojni. Inače, ujna mu umire, pa mora se javiti. Ovo će malo poduže trajati. Može nas. Ponovit ću pitanje. Dobro. Da bismo počistili mrvice i nečistoću spoda, potrijebit ćemo mikser, dizalicu, usisavač ili romobil. To su jako teška pitanja. Čekajte da razmislim. Ja inače upotrebljavam mikser, ali ne znamo hoće li to biti točan odgovor. Jer moj konačni odgovor, možete samo ponoviti pitanje i ove A, B, C, D da ponovite, molim vas. Da bismo počistili mrvice i nečistoću spoda, upotrijebit ćemo mikser, dizalicu, usisavač ili romobil. Čekajte, može li dva pitanja? Gled, možeš ti mešati... Može da Joker zovi. Ne treba. Imam ja na svom mobitelu kuna, ne treba... Mogu vam podijelit. Ne treba. Mogu ja mogu da samo govorim. 2 od 4 vam mogu. Inače, ja perem pod sa... romobilom, ali moj konačni odgovor će biti... Mislim, s usisivačem, iako to neke budale u mom susjedu rade. To će odgovor. Gospodina, sve vidite 100 kuna. Pitanje za 200 kuna. Jedan od najpoznatijih bavih, da ovo je teško, ovo jebaš ovo. Evo. Pitanje za 200 kuna drugo. Pala je sanjao da je sam na svijetu, postao djevojčica, nestao njegov pas, pronašao u zemlji igračaka. Možete ponoviti pitanje, molim vas. Pala je sanjao da je sam na svijetu, postao djevojčica, nestao njegov pas ili pronašao zemlju igračaka. Pa čekajte, mislim, Pale se zove i moj pas, a on ne može izgubiti svog pasa jer on nema pasa, nego ja imam njega kao pasa. Sad da razmislim, pa iskreno da vam kažem, mislim da se izgubio zemlju igračaka, ali mislim da to ne bum bil moj konačni odgovor. Moj konačni odgovor bum bil... kako je teško pitanje. Sam na svijetu mislim, ali nisam siguran, moram razmisliti, jer mislim čak da je se izgubio u zemlji igračaka. Ali mislim da je moj konačni odgovor sam na svijetu.
To je točan odgovor, osvojili ste 200 kuna. To mogu da kupim stari golf keca, susjed ga drži, nema auspuh, još ću ga skinit na 50. Kako se zove izabranica srca Mickey Mousea? A. Belka, B. Mini, C. Liva, D. Heidi. Koje je to pitanje, jebote, liva. Što mislite, liva strana ruke ili Ne, samo odgovorite koja je izabranica srca Mickey Mouse. Mickey mi baš nije poznato, ali mene su učili mislim čak možda može li pola? Može. Evo. Kako se zove izabranica Mickey Mousea? Mini ili Heidi? Heidi, ali nije to kočača, dobro, moram razmisliti malo. Jebi ga, mogu sam i pametniji da rodim se. Ajde, bubiću. Da, Mini. To je točan odgovor, osvojili ste 300 kuna. Ali moj kung fu duh! Evo prelazimo odmah na 16.000 kuna. Čekaj. Slobodno? Evo. Kako se zove kukac koji proizvodi svilene niti od kojih se tka skupocjena svila? Lastin rep, B. Pauk krstaš, C. Dudov svilac, D. Bubamara. Pa čekajte, pa meni inače ovu robu poleta moja baba, ali ona se ne zove ni Buba, ni Svilac, ni Schumacher. Ona se zove gospođa Hadžisbeg Ne, odaberi jedno od pitanja. Jedno od tih pitanja. Pa ja mislim iskreno, pa ovaj Svilac mi nekako poznato povezuje mi se, ali nisam siguran i mislim da ću reći, hajde, to je malo poznato, pa hajde, taj Dundov Svilac. To je točan odgovor. Osvojili ste 16.000 kuna. Sada idemo na 500.000 kuna, to je najveća kvota. What the fuck is this? Evo. Godine 79. uslijed erupcije Vezuvijeva pod lavom i pepelom nestao je grad A. Pompeji, B. Rim, C. Napulj, D. Milano. Pa mislim, Milano je nešto se dogodilo. Recimo, moj susjed se zove Milan, ali nema veze s tim gradom. Nije mu ni brat, ni rođak, ni trojajčan, ni blizanac. Ali, ne znam, taj Pumpe, ono pumpa nešto. Pumpa. Šta to pumpa? Ne znam, moram da razmislim.